papa kura no one dey near Denise almost so dey no almost transfer ko was no say 55 okay was no na yemre ana me kan no eti what you dey wo mini you say figure kura emfa eti e be den na was no na gina ne nan go kuma yedin yes and on make it say party leadership and sorry empire ba na say ntotoye sunsumu adwuma okay me dey ntotoye de minimum ntotoye a obeye but sunsumu adwuma a obeye ne say over copy the history of Osono no na che say win the esi only kane ne esi ye ko ayi campaign oba che say obi awu ana enkwasafo sebe ayi fu yoyo fu no all the tea got car town as we east ice so dey be no oye do ma ye mojasem na party ni bia enam so ma na ba power na pani na di for now 1992 besi no it's almost 33 years say across sa number 6 I'm telling you say energy be take over no on pen motofo abiem on pen kwada abiem ali leadership and at this time spirit you phobia dabi on veranda boys bio dabi what educated and listener di animu na doctors ni abem because so we rin kokoma na che we say wanyini it is a see you know to be a party leader and our corporate party leadership no why you careful because energy na ye dey adwuma sese no na what did the aboa ne ho ne symbol ne ho sa wan hwe aboa no se de obesi anya ahoden na fei a wato fem no na apese wo pagya no a enye kwan ketwa but they can do it betimi aye biribi aye aboa ne ho adwuma mebeduru ba bi no oso no be ye attractive obesori agina ho afa wo de akwada akora edinisi so because the be mo hu no se oso ne fie na nkasa no ya Ashanti region oso no 1992 oso no the fie ya Ashanti region the be ma hu no se wa ye mmere ne se ono ani krom na ye se wo de aponche kura agina ye be yi no afa de ono ani kromfo akonya akora tutu egu na mo nam na mo ko se we ne bedie ni mu we ne bedie ni mu ebra mo amunim se mo te ya makane severally ana me ka kira mo se mo anya mo ade ni yi ama na anya kono leadership no mo wode mo beye eno ye nkire ni wiem ama na anya kono ama beduru ba bi kro no sabi o ukofa wIns ni free kro from na hashtag kro abegina so on flag bearer wo bon se nipa nyina ye de bey atudi na chi se we de I can't afford it. Mummy and Cotton Manuel. Who was a wIns ni abe president. Na de mutimi ko fa the fa papa ko fo obetimi a mouse no so obetumi a kire bibi onse na nsen o complaining bitterly so what ya so ko ba bia so me bi omum consult no muntiase boys yo muni ani dia na mo join ni say papa no ka asem pa enya tra there will be a grand warden to the level says broni anko a grand master of Freemasonry atena wiase de 86 years o kase mamunti gise mu hia bibi na mo akọ na wonim se ono na di ka de ne to ye pen so esi akonwa ne so etu jato anameboa sebi wo ye mpanimfo asem me bese meka ka bibi anko bro se wo hwa yehwe obi bia wo ne president Kufuor nya asem ewa mamuo ho ne bibisa ne akutia kakra ne adade nyina no omu usa ne hoko mpa na wa won tiase etini so obi ye initiate yen kan ntokwa so obi ye initiate yen fasam kono to because ansa na li me pesa me no be kono minima de betso na me would attend you the obama so kwa me mo be me train you no because man obi oye initiate or start say wa avenger bro energy na ne dade o so nti otiase na de mo ye bibia mo nkan kire me onim the password any niema because 1996 bra MPP lusu ye no minia ni o ya bo ase na be ofa ba ko pe de ya dis ni ya toro ya memenda na rehu na memenda ni nya mampon de ni agbona ha ni ye ko pirepirae na mo ofa na ye di na duru kwasi ada ododo dio ni adade ba o kwhye ba awoso ami asesa awoso
I also am the assessor. Me na nanum to feel ko wi ni was I also am the assessor. Now winning. A hot woman old man be back kase. Omo ko baby. No omo see. Se tintin kase tuntum no. Tintin no. Kofo no. Onu ko na betimi atujato. Kokora no to no executive member. And we don't catch them in my memo. So we call Nigeria because you see Rollins in the pa. We bet me a general and nim or lesson. Name papa nisi. Sa tinti tuntuming kwana sunsme kurano. O bet me a concajato. The 4 years papa pen will be there. Na jatun pokro tu numpo. What it was? But baton and you'll be an baton fino. And easy. Nubia. Kubabia now papa na be a codruno. Now here will be a croby wa croby twaso. No to me what yase. Mo pride in na come what to agu. No more call, say papa, because CPP nanti say you. CPP na ya formidable slim moody. O mo di ani mu nyina wu isi ya pɛ no ɛna ebe ya party fufura ne obi aso ye CPP no be yes o mutimi nya zero saa enya kɔ no bi bisroma MPP. I'm telling you. Bisroma omo. Dem di mani akɔ hu London no. Bisroma MPP. Before we get to say yeah interested see any pabe win nya de o keka no. Na say umu ade. Untima no ne kasa bi. De ni pabe win opposition na say. Before obi say nipa kro no so nipa pebi. Onye interested so osoro no aye mere. Ana say bibia ye. Ho de onti. Na monti ye nipa mission no odwene ho. I'm fan ko bi. Chese be ye MPP adwuma. So mu de attachment na make say. Ayira. Adwuma o. So mu yire omo a ye adwuma. Trine koya. Na so omo koto omo premise na premise no kra no enso mo sa wo ho ni toso. E bi dey say. Hwe. And I make catch me can baby pain. Me say catch now say. On say before some be numbers in control. On be balloting no. And I me say Grace 40 democracy no me di koja omo goddess be a friend Athena. Athena no ye sees goddess of Athena. Oh I triangle me no ayakabum see. The cardinal first universe be there. The cardinal say you for triangle flag boom. The cardinal points ni 6. Okay. Na Athena no and number no. And I mean what's the Greece for? Greece for. I'm gonna democracy by. It goddess Athena no na democracy in so no mother of love or door and I your bent to be convinced. That is why political party the mad do pa na day. No. Na the number is 6. It me kwatena ase na me say 31st January 2026 no. O kan nyina bom number 6. No mu nyanko ballot no. Eti nyame boa na se omo yi number 6 na Athena so ye 6. No mu konya sa number 6 ne de ye omo election no a asundue beba na de Athena kora be provide de ama wo omo no. Obetumi aba ba gi presidency no. Akonya na ma wo omo. No mu koye ballot na me yes video ne to ho. Omo ko na me de to so se omo koye ballot so na se Athena no odo ambam na se triangle ni mienu mu bie se ya tie ni yo triangle ni mienu mu bie se ya ebeye triangle baako ha meboa na triangle bia nso cardinal points ye 3 1 2 3 no no so goddess na friend Hecate the trimodin odi awu okum nipa se wonim na kwan na wonim date na ye use ne the board ya sa date no sa night na ade enche e friend Hecate afede makase mu ye go mu koyi am koyi 3 Hecate mienu no me koyi ade da mo ni ma so ma koyi 3 ade ka ti wari na koyi no numbers in country enyo ma koyi it means say okunu Hecate pe moja ete be raji to moja na me see se ekobande sa na so mo de Hecate mienu ko hia wo election na se dia se si a Hecate no democracy na di 33 nti on pakwada abie no wakunu moja say dia wotimi ntraba bi nsere emu ani nyi say oh the next MPP ba in other words so come end this for tomorrow mo de yeah na wonu de da omo di omo kra de
That be only candidate cry. Only candidate. As far as universe nature is concerned, any numbers are concerned. The only candidate or more on so e be among farmer. So Oban Kwania Ukra Thursday, and the numbers. No, Ban one was over Tina no. Omo Kenya no. Bantida na me can say 2028 election be a fun footballer. Ama obi you anu di matem. Wa ba yire ho kakra bi wona ba wini. Candidate bi anche den you. Last time because Nana dan kwa Kufuado. I said that it and unya Dr. Baumia, virgin spiritual person. And we're training spirit in na the end to our training was a dear. I said, Doctor, yeah, you won't pay your man no cholesterol review. Sadian and Sahaya day. Eba. Sound to the Jama, watching this is Sadian. So, oh, what dear we almost to my bonum, my babies. I'm watching people and this was Sadian. Power no. Minority for your parliament. Out of 87 MPs are your parliament. A more 65, Yakaya any Akuma Kroba say they support seven band of Tamamudu Babomia. Yenti Ayaya Adreba, Niaya Kumaba, any Bibia Bakone say. A new patriotic party, I will know. Ye war, ye sister dear, ye fast war, ye bemo be a flag bearer, ye party, the Moshe 1996. Ye president before for one term, or for second term, and I don't put your walk and premier and son, ye man, be a flag bearer, and my new patriotic party. Ye will GD and ye deserve, ye will GD and I GD say, or be a deserve second chance. I want a bravo. Osha Dr. Mahmoud Bawumia, na ho brasie, na ho fama, said ya waka nipa bom, on titi nipa ntemuti no, and na out of 87, no, emu 65, ya adwene kro, eni akoma kro, se nyankopon ya adoma, na erade ma ye nkwa, 31st January, ebe ye 2026, no, ye nyina ye ka ye ntoma abom, ye de support, elta ye Dr. Mahmoud Bawumia chi, amena ba be ye flag bearer, e de ama new patriotic party, ye wie so a ye be ye dwumaden, na ya boy ho modern say 2028 no ye be win power e de abenti ye wie mu ho ye wa ha ye honorable apprentice abobo MP star e support Dr. Mahmoud Bawumia abobo obi adi ye mpe propaganda ene nkrofo betena ase akasa ye for so wo mo ninti no out of 63 MPs na ya abobo wo mo nyina adi no ye de wo mo picture e ba out so obi free say ye for so na omra out emeka enti mo ho ye wa ha ye minority MPs no ene ye de support amaye round Dr. Mahmoud Bawumia so on be flag bearer of the party. Yeah.